lapha ke igama bani ba Promise Ndlovu. Promise Nkomo Ndlovu. Ndlovu hlala lapha kungapi lapha esigaba Esigaba sichayile. Sichayile. Chayile andabani chief bani Ngihamba chief Matukulu. Kunjani lapha esigabeni Esigabeni kuna right wonke ivunile lo nyaka singakavuni ukuthi amanye amabele ethu ilanga selithisile. Ilanga litshisa. Ilanga izulu kaninanga. Mbona ke sokuvuliwe le register ukuvota abantu banjani bahamba kuya register ukuvota Ya abantu bahamba bekhona nje kumaviki ephele bekhona esikole athi kuregister. Baregister abantu Abantu baregister. Likhangelele njani ukunqoba lo nyaka kuyahamba kodwa Ya kufanele kuyahamba kahle. isithi le ikubandla leZanu phefulele ngo-MP UMP. so iyawina lo nyaka futhi nayo Ya siyawina. kukhanya kulula Khanya kulula. Obvious. abantu bathini kodwa bathi bayithanda Abantu bayithakazelele. Abantu bayithanda ngoba ubonene iminyaka lemihlanu ongathi uthandile ukwenziwe libandla la ngokwenziwe libandla ukuthi igovernment uhulumeni ukwenzeleni iminyaka lemihlanu edlule ongakubonga ukuthi hayi lesinceda ngalapha lapha ya sibone i-development lemgwaqo sebona iyalungiswa imigwaqo eselungiswa imigwaqo sebona iyalungiswa amanzi ya amanzi akhona khona ezibhorane zikhona usungumuntu othethe ya mina ngithethe bangabantwana abantwana nje one ule one usebenza ngapha awusebenza hayi mina kangisebenzi into nje esihlupha ukuthi asisebenzi uzibona sinje sibhoda nje sikhona lapha sishela imisebenzi ayike ngekhona usebenza yikho umsebenzi ayikho ayitholakali ayitholakala akula lokozeni abantu abacreate ama-jobs olisebenzi hayi manje uyahlala njalo unkosikazi umgcina ngani asiyenza nje kunoba ama-piece job nje zama lathi sitshala abantu izitina zokunye okuncane ubonani kodwa kuzatshintsha empilweni gcine uthola umsebenzi kakahle la ya nxa uhambe kahle khangele lathi kuzatshintsha iminyaka ezayo kube kuhle i-economy rane kuhle ya hayi siyabonga for it, thank you asiyabonga.